koyga ko jinu babu fi diyati al-a'dha'i wal manafi'i dambugal ko yewta e fi diya terede e nafore wala ɗum ko tera kono haala no wawi goɗɗo waɗo e jinaya piya goɗɗo ha o bobiɗa ɗengal no ɗon hunduko no ɗon yimɓe eno ɗo hunde wonani kono wata wolde hande kadi في أحكام الشجاج وكسر العظام دمبغال كو يوتا انتم في نياوجه فسوغول شجاج جمع شجة شجاج ko golitinte ko ka horega fusi joni en kumnawal horegal yuli don seeda dum kadi ko honno nyaawirte woni ka katinde do no ka tumbere horega serno fo no wadi ko luuroji sa fusi kum ɗon yahoyi en kadi nder e nder luuro gon nder toon ko honno ñaawirte heɓaani pellet yagina kono he fayda 80% no holli ko o wari fi timmintinnugol ko on sikke lutuɗo wonta pellet ko jeyɓe o waraɗo ɓe inne yo ɓe wondu wondoje 50 wonde ko o wari mana gasama ɗeɗo ko hiya aymanu تقوي أو تكمل الدليل ما بينهم اللوث مثال مو جوني قطر فله أريتاوي فلو دو على ياك فلو دو فس كون فلا دو ما يالي o batti kenon mayde o inna awa simi maayi ɗo nde ko kaari felli mi nani kaari felluma yi kanko fellimmi
wandi ɗo fayda 80% holli toñamo sabu na hewtuɗo ka mayata annduɗo dikkata nawnare karango toñirta goɗɗo kono ihtimal goɗɗo go no wawi goɗɗo fellimo o andali felluɗo on ngaygu konnagu molanagu no woduno hakkude makko e goɗɗo mo faala rewtinde ɗon ɓay mo andi si tabiti wonde on ɗon warimo fellimo wonko warateɗo o wiya ko kaari fellimo no waɗi ɓe holata Allah ɓe haaja kadi fi mayde no hewti ɓe tawi ɗon ɓe wawi ittugol mone ɓe itta mone on ɗon sabu on ihtimal ɗon kun no gasa on ɗon ɗum waɗi wonali pellet ma mbaadi wondi goo fotte e goɗɗo mo jogii laɓi moddu ko ƴiiƴam himo doga o rewa ɗo o feƴƴa goɗɗo iwtora ɓaawa inna ha goɗɗo no tufa ɗo no waali en taw goɗɗo no tufaɗa yahen tawen on no piti pitinno ƴiiƴan no yalta e makko inno he o feƴƴuɗo e laɓi moddu ko ƴiiƴa jokkite ngo ɗoge jokkite mo yahe nango e mo ɗa adde ɗe golle ko an waɗi de namin waɗi dey nandi kono yalli en wawi wiide wondude wonde kanko waɗi no wawi o ko dammol o hirsiɗa o tufuɗo oɗa dogi yaari nokku goo ihtimal ko ɗum wiyete allawhi yani huwa dalil annaqis joni noon musidɓe o tufaɗo ɗo ma o fellaɗo to musidɓe makko ɓe si ɓe inni men sikkitaki ko o warimo pise menen o neɗɗo amen ɗo o nattoño hande o toñani goɗɗo en nagasi joni rolɓe ngala menen men ala heɓaɗi dalil kosi goɗɗo yimɓe ɗiɗo moko baɓe hoolaɓe wino menen meɗen min dari ha min yii o no fella o ko garano halalam ni kono min ala ɗum min wata dalil timmali ɗum wawi wondugol wonoje 50 ɓeyna hi ɗen wonoje sende hakkude kamɓe ronoɓe ɓen kamɓe ɓurɓe jeyde ɓen gasa oɗa ƴetta 5 oɗa ƴetta 10 oɗa ƴetta 50 no ɓe ɓurdiri geɓe noon ɓe wonda an ko 5 abis billahi laabi 5 ko oɗo felli o siɗɗo amen on noon potto ɗo an kadi ara an ko nisu ƴettenoɗa donc wondo a wonda laabi 25 kanka ɗo wonda ɗum wahaluma jarra ara inchallah ɗum wiyete gasama yarli ɗum ɗo no newna ha siɓe fuu ɓe wondi newna ka waren oya ka newnata no yeddodira moƴƴi hakkude karamo ko ɓen woɓɓe no ɗum ɗon tun yona ko wara oya par ce que ko ɓe wondi ko sikke ɓe wondi ko cuusal suusugol tun fayda e Allah e yiɗugol ittugol mone ko ɗum ɓe wondi ɓaɓe tawaka ɗe dambuɗe ɗo woni détaillant ko woni e nder ngal dambugal janal ɗo o wi bisimillahi rahmani rahim babum fi ahkami l qatli wa anwa'ihi dambugal aranal ngal ko fi ñaawoje wargo e noneji wargo قد عرف فقهاؤنا رحمهم الله الجنايات بأنها جمع جناية وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو إرض أوي كرمكو بمن بين فقهاء فامو بمن بين يو الله يرمين به يرمين عن كدي بأندني عرف كو ديفينيسيون كو صفة قول كو أندين قول الجنايات كو ويئتي جنايات كو بأندني ان وند او جنايات كو بوي غوتون كون كو جنايات يونو كون جناية ووي كو ويئتي جناية التعدي كو جاغوتو غول على بدن هوري باندو جاغوتو غول هوري باندو كو ما كو wargol ma tufugol ma taƴugol wargol on tigi few ɗum to addi ala nafsi woni joni wonkiki si on tigi tufu ɗum woni jur barme ma o soppu si o taƴu kollum kum o taƴi terangal o taƴi nowru ɗum o taƴi ɗon woni taaddi bil qat'i
aw maali ma ko jaggutugol e hoore jawdi jattugol goɗɗo jawdi ndin wujjugol jawdi ndin détournugol jawdi ndin ɗum ɗo kadi ko jinaya wiyete aw irdi ma hara ko e teddungal makko ngal yanugol e ɓeygu makko ma yana e bandirawo makko waɗa zina ma yani ko ɗum ɗo wiyete ird ma kansirgol mo zina ɗum ɗo fof ko naati e nder ko wiyete ko crime jinaya wa gadi aqadu li nawi l awali minha karama ko ɓe fiɓani noone arano on wa huwa taaddi ala albadani ɗum le ko jaggutugol e hoore ɓanndu ndun ɓe fiɓi ɗon dambugal ɓe dayma ɓe waɗugol dambugal ngal ɓe innata aqada fiɓi ɓe waɗi dambugal mum ɓe inni ngal kitabal jinayati ngal dambugal ɗon ko fi jinaya wa agadu li nawi thani wa thalithi ɓe fiɓani noone ɗimmo on e noone tammo on ɗum ko attaaddi ala almali wa taaddi ala al irdi ɓe wi ɗum dambugal wa huma taaddi ala almali wal irdi kitab al hududi ɓe in ɗon ko dambugal fi hiddeji ɗin ko ni ɓe waɗi si tawi ko e ɓanndu ndun yana ɗum ko jinaya si ko e jawdi ndin ma e teddungal ngal ɗon ɗon wiye alhudud wa taaddi ala albadani huwa ma yujibu qisasan aw malan aw kafaratan jaggutugol e hoore ɓanndu ɗum waɗɗinayi yottagol ma waɗɗina ittugol jawdi ma ɗum waɗɗina waɗugol kaffara wa gadi ajma almuslimuna julɓe ɓen fof fottani moɓodiri fotti ala tahrimi alqatli bi gayri haqqin ɓe fottani harmugol wargo ko alda e goonga wargol wonki julɗo ko alda e goonga ɗum ɗo julɓe ɓen fof no fottan ɗum no harmi wa dalilu dhalika min alkitabi wa sunnati dalil harmugol ɗum ko ka deftere allah e ka sunnallah sallllahu alih wa sallam qala allahu taala allah towɗon o wi wala taqtulu nnafsa allati harrama allahu illa bilhaqo wota on waru wonki kinki allah harmini wargol sinara koye hoore goonga wa qala annabiyu sallllahu alayhi wa sallama nulaɗo allah on maaki la yahillu damu mri'in muslimin dagata ko ƴiiƴan neɗɗo julɗo illa bi ihda halatin sinara ko gootel e tati on tigi waɗi gootel e piiji tati ko ɗum si o waɗi gongel e ɗum ɗon hara ƴiiƴam makko ɗan dagike honɗi on ɗin tati athayibu zani ceemeeto jeenuɗo ceemeeto ko meeɗuɗo ƴettude ma meeɗuɗo ƴetteede yani on tigi ƴetti nde wootere o yiidi e ɓeygu makko haysi ko miniti gooto farji e farji oɗo woni thayib haysi ko ɗon tum ɓe seedi si o waɗoyi zina ko konti jombuɗo wondi e muɗum oɗo ko wareteɗo si tawi charte ji ɗin timmi ko noon sonnajo on si moodi makko yiidi e makko beru curut haysi ɓe heɓani dakamɓe woni thayib oɗo ɓeeɗo so on ti waɗoy zina haray ƴiiƴam makko ɗan dagike wa nafsu bi nafsi ma ɗum wonki fi wonki wari wonki go e hoore tooñe kin ɗon wonki warki ƴiiƴam makki dagi kañum kadi wargol kigoy woni ɗiɗi wattariku li dinihi almufarigu lil jama'ati e accuɗo diina muɗum selluka kan ɗum ko l'islam on yalti serti e jama on kañum immi yalti ka l'islam inni min diina fof ko sama kala min mi goɓna diina o diina oɗo kasi ko l'islam ñawata ƴiƴam makko ɗan dagike hibbugol ma o yalta e diina gonga ha kan o yaha e diina fenade diinaji luttuɗin fof fewdo ɗo ko ɗi fenadeji sina l'islam hari law alyahudiya ko diina gonga ha isa nela ka isa nela no kaɗa woppa
dina isa kam woni dina gonga ha gollitirte ko ha muhammad nula kala kadi woppa fiyo sonti yalti kal islam wona to ka chrétien yagal ma ka juif yagal ma ka bouddhiste yagal ma o yalti o yaha e dina hay nokku ɗo ƴiiƴam makko ɗan daggi ke hibbugol ko waɗi dina l'islam wona parti politique tawa sakko ka weliri wo ko ɗo yarata hande mi naati hande janngo mi yalti gasata rawahu muslim wa gayruhu wal ahadithu bi ma'nahu kathiratu hadisaji wolɗi sifa ɗum ɗoɗi no ɗuuɗi ha faman qatala musliman udwanan mo wari julɗo wo julɗo e hoore ngayngu tembete faqad tawa'adahu llahu ta'ala bi qawlihi gondi allah kambiranimo konngol mum kanko allah ka o wi ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما مواري جلدو wo julɗo e hoore tembete haray joddi makko kanko warɗo on ko yiite jahannama o lutta ton allah tikkanimo allah huɗimo allah heblanimo lette mawɗe la ilaha illallah ndaare kamba joddi makko ndin ko yiite jahannama no gasa o yaltoya ɓaawa duuɓi wuluure o wi o luttoya ton allah tikkanimo tikkere allah woni e hoore makko woni tati kuddi allah woni e hoore makko woni nayi allah heblanimo lette mawɗe joyi subhanallah ɗon hulɓini de wa hukmuhu annahu fasiqun lirtikabihi kabiratan min kabairi dhunubi ñawore makko nden no kanko warɗo julɗo e hoore tooñe tawi kanko num warɗo on ko julɗo yalde hara o yalti dina fe o woni kefere o ñoo o kono woni fasiqijo fiyo no wonani fasiqijo sabu o waɗɗintinnike lirtikabihi waɗɗintinnagol waɗugol o waɗi bakkatu mawɗo jeyaɗo e bakkatuji mawɗi ɗin kabira bakkatu mawɗo bakkatuji mawɗi ɗin te gandi hadis goɗɗo ari moɓidiri jeɗɗi ɓeyni asabul mubiqat ɗin ɗon jeɗɗi ko e mawɗi ɗin jeeya pellet joni noon mawɗi ɗin koye ɗin ɗon tun o waye ɓe inni kala bakkatu mo allah kambirani waɗɗo on bakkatu ɗon sunnugol mo yiite on ko bakkatu mawɗo ma kala bakkatu mo tawata kuddi allah ma kuddi nelaɗo e on wiyama allah huuɗi waɗɗo hunde kaari allah huuɗi wiɗo hunde kaari ma nelaɗo huuɗi hunde ka waɗɗo hunde kaari ma nelaɗo huuɗi ma allah huuɗi on kadi koye bakkatu mawɗo jeeya ma hara on bakkatu ɗon hiddeno e makko mana piiji tati si tawi gootunno e jokki on bakkatu ɗon hara e on ɗon bakkatu konte mawɗo kambiranagol lette ma hara kuddino e mum ma hara hiddeno e mum ɗo noon wargol wonki julɗo e hoore tooñe ɗum ko ka bakkatuji molanaɗi ɗin ka degré ji towɗi jeeya wa amruhu ila llahi kono fiyake makko kanko warɗo neɗɗo e hoore tooñe julɗo wiyata o naatay ka yiite jahannama o luttoya toon fi kala ko feeñi ayon ɗo kon ko ɗum ibnu abbas kanko gooto e sahaba ɓen kanko tun o wi'i mo tewi ke pas wari julɗo oɗo ko ayan wiɗo kon joddi makko ni ko yiite jahannama o luttoya e nder toon tikkere allah woni hoore makko allah huɗimo allah heɓanimo lette mawɗe lanni haala ala tum o jaɓa laysa lahu tawba o mara tububuye few ala ko wawi waɗande allah hande kadi ha allah dandamo yiite ni lanni jumhur en ɓeyni o ɓeyni ko fasiqijo de
ko bonɗo de ko fodiritere de kono noon en feli tawande wala tuuboyande kadi honno dalil on ɓeyni fiyake makko ko no ka Allah insha adaba si Allah no muuyi lettamo wa insha ghafara lahu si muuyi kadi o yaafomo honto ɓe cippi o wi qala taala ala towɗon o wi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u Allah o yaafatako nde o shirkidete on tigi mayda e muɗum imo yaafo noon ko woni gaayi o shirkidede fof bakkato mo hewta shirku imo yaafo wargol neɗɗo julɗo ko gaani shirku idan o naati keɓe Allah muuyi yaafagol ɓe gimo nder toon fa huwa dakhilun tahta almachiati oɗon o e nder omo naati e nder koddori e on li anna dambahu duna shirque sabu bakkato makko on hewta shirku wa hada ida lam yatub ɗum ɗo ko so tuubali de amma ida taba amma so tuubi fa tawbatuhu maqbulatun tuubi makko on no jaɓa فقد قال الله تعالى قل الله تودون وي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويو ko onon yo jiyaɓe an fantiniɓe e wonkiji muɗum waɗugol ko boni asrafu ala anfusihim fantini ko e wonkiji muɗum fantinori ɓurtini waɗugol boneji wargo e shirku e jattugol jawle waɗugol kaɓe ɓe hattoyi ɓe waɗi ha hattoyi Allah wi wi'uɓe wota ɓe taƴo yurmede ande taɓe taƴo yurmede Allah no yaafo bakkatuji ɗi fop honnutiɗo hande kadi jami'an Allah ko o yaafotoɗo ko yurmeteɗo ɗum ko so tuubi lakin la yasqutu anhu haqqu lmaktuli fi l'akhirati bi mujarradi tawba kono fukkata ko e makko haqqe mo o wari on ka l'akhira fi to ngo tuubi ka adna ga Allah jaɓanimo bal ya'khudhu lmaktulu min hasanati lqatili bi qadri madlamatihi accu kan oɗo waraɗo julɗo waraɗo e hoore tooñe o ƴettoyay e moƴƴi warɗo mo on embere tooñe wargo ngon si tawi tooñe wargo ko 1,5 baraji yoɓirte ittoyte e baraji o warɗo si tawi mo mari 1,5 baraji ɗum jonne mo warno on aw yutiyahu llahu min indihi ma Allah ƴettoya on 1,5 baraji ƴetta ɗum ka mari ka lannata ɗon hara ƴettali e moƴƴi o warnoɗo ƴettoya tun waɗanamo kado inna joni mi sottitima jonna waranoɗo ko ɗum ɗo warnoɗo ma on duwa kono ko mari kon yonata joni ƴettu ɗum ɗo mi okkima wala yasqutu haqqul maktuli bil qisas haqqe o waraɗo fukkorta fi yottagol warɗo on wartomo hay si warɗo on wartama e waraɗo on kanko waranoma hoore toñelan ni hande kay o artay wonki kin artay oy idan haqqe makko on lutti ɗon ko hombo hetti haqqe mum ko siɓɓe makko ɓen siɓɓe makko ɓen ko ɗum waɗi siɓɓe makko ɓen no wawi yaafade ko haqqe maɓɓe joni kamɓe si joni o warno siɗɗo ɓe yi joni warɗo siɗɗo maɓɓe on kañum kadi no tanda no ware fella ɓerna ɓutte yo haw hande no si waali kemi ɗanoto ayi o sikkon ɗo sikkon ɗo hewta o sikkono so waɗɗo yurnayi ande ɓe limnimo kanka an c'est bon andi ɓe hetti haqqe maɓɓe on donc joni lutti haqqe Allah on e haqqe waraɗo on Allah kanko haqqe makko mo muño probléme ala mo kaffarano kono oɗa ɓay o maayino o wiya o muñike o maayi haqqe makko mo fukkaki koy li anna al qisasa haqqun li awliya il maktuli sabuna yotta gongon jotti ɗum ko haqqe siɓɓe waraɗo qala allamatu ibnul qayyim oɗo karamakojo mo anden en fof o maaki rahimahullah attahqiqu
yaltingol gonga kan tigi tigi addugol haqiqa on ko wiyete haqqi ko netti e o masala ɗo anna al qatla tataallagu bihi halasatu huquqin wonde wargo no yowito e wargo ngon haqqeji tati haqqul lillahi haqqe allah wa haqqul lil maqtul e haqqe waraɗo wa haqqul lil wali e haqqe siɗɗo waraɗo fa ida sallama al qatilu nafsahu tawan lil waliyi nadaman wa khawfan min allahi si tawi warɗo on jonni hoore mum siɓɓe waraɗo o jonniri ɗoftare e niise e hulgol allah o inne ko min warno siɗɗo mo ngon wallahi mi warmo hoore tembete e hino lam waɗe ko faalɗo wa taba tawbatan nasuhan o tuubi tuububuye laaɓuɗo pos mo jillayunde sakata haqqullahi bitawba haqqe allah on fukkori sabu tuububuye on wa haqqul awliyai bistifai lqisasi awi sulhi awi l afwi haqqe waliyaɓe waraɗo on siɓɓe makko ɓen kadi fukkori siɓe inni awa joni na ari a wi joni ko an irdi ko an wari e hoore tembete na goɗɗo goo wowlanma ɗum ko an wowli ko an addi hoore ma ɗo waremo ɓe warimo istifal qisas istawfal qisas ɓe hendiki ha timmi jottingo ɓe wola hon ɗum hannde kadi ma awi sulhi ɓe waɗa sulhu joni ɓay awa allah waɗi ari ha a hewti a qirritike min wartatako ma ono joni a yoɓay diya a yoɓay 1 milliard ɗo inna gasi si ɓe hetti 1 milliard on ɓe hetti haqqe maɓɓe on ka awil afi ma ɓe yaafo ɓe enna joni ɓay a ari ha hewti a qirritike min yaafike ma yew min landaki ma mbuɗo ɗiɗo tati noon hiɓe suɓina ko ɓe waɗi o hara ɓe hetti haqqe maɓɓe on ka joni noon allah haqqe mum on hettori sabu tuubugol oyangol ɓeeɗa haqqe mum on hettori sabu ɓe waɗugol gotere ɗiɗo tati wa baqi haqqul maktuli heddi ke noon joni haqqe waraɗo on o haqqe waraɗo on joni noon o wi yuawwiduhu llahu yawma alqiyamati an abdihi attaibi allah no lontina awwada ko lontingol ɓeyna mirsugol tukuloɓe wiyata mirsugol bana joni mirsodirgol ko ƴettugol hunde wattita wano mayre maaro e maaro mbahe e mbahe kaaba e kaaba téléphone e téléphone allah wattitanamo yawmal qiyama allah wattana jiyaɗo makko tuubuɗo on wa yuslihu baynahu wa baynahu allah moƴƴintinna noon hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo baynahu wa baynahu bayna qatil wa maktul hakkunde warɗon e waraɗo wal qatlu yankasimu ila 3 aksamin wargo no waɗi pecce tati taban ɗo mo fotno waɗɗo intaha waɗa a ha c'est ko haala o eggi ɗo haala ibnu qayyim o eggi ko ɗo ka lanni ka gawsu on soka ɗo o ƴetti kadi unwan goɗɗo go o wi wal qatlu yankasimu ila 3 aksamin inda aksari ahli l ilmi wargo no waɗi pecce tati ka ɓurɓe ɗurde ɓen karama ko ɓen kono yiɓe sendiri ɓe inni wargo ko pecce tati honde wonɗen pecce wa hiya alqatlu amdu ko wargo tembete goo wal qatlu shibul amdi e wargo nandugo e tembete tati on wal qatlu lhata'u e wargo kawral ɗum ɗo jumhuru en ko ni ɓe yaari ɓe inni wargo ko ɗiɗon noneji tati imma ko tembete pas jilla hayunde ma ɗum ko kawral fes jilla hunde ma ko hakkude ɗon sengo go ko tembete sengo go ko kawral woni hakkude ɗon ɗo ko maali kanko ɓen tun woni jaɓal ɗum ɓe inni kamɓe
ko imma tembete ma kawral ala goɗɗum go hakkunde ɗon frontiére ala kono no woodi en annda jooni o wi fa amma al amdu wal khata'u faqad warada dhicruhuma fi l qur'an al karim amma wargo tembete e wargo kawral ɗum ɗon jantore fi ɗum ɗon ari ka alqur'ana tedduɗo qala ta'ala la tawɗon o wi وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا هاننا فدنا جلدو قوم ديندو كأورا جلدو سنا هركوي كورال mo wari julɗo e hoore kawral ko honno ngo watta ka kafara ko rinɗingol daande gomɗinde daande ara ko julɗunde watto ɗon jonnugol diya siɓɓe mo wari on sina hara ɓe waɗɗum sadaka ɓe okkimo ɓe yaafimo ɗo woni wargo e hoore kawral ila gawli ha kongol allah ko wino ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما مواري قمدين هورة تنبت جود مكو كانكو وردون كويت جهنم ولوتتون تكر الله نوني هورة مكو kuddi allah ndi woni hoore makko allah heblanimo lette mawɗe ɗiɗo o liɗo fit wargo faljere kawral e wargo tembete joni noon jommuren ko honto ɓe tippino ɓe wi goɗɗum no hakkude ɗon ko wolaka ka alqur'ana sabu malikan koɓe ɓeyni kamɓe ko ɗum ɗo woni ka alqur'ana ko ɗum ɗo lanni wa amma shibul amdi amma ko wayita tawa tembete kon فثبت في السنة دون كتاب تلك السنة لله صلى الله عليه وسلم المطهرة لا بنادون كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأن أدري حديث موضوع في لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وندن الله وماكي عقل شبه العمد مغلظ ديا عقل أدوك ديا نا حق بين العاقلة si ɓe on tigi yoɓoɓe diya ɓen ko wiyete ko al aqila aqalahu o diyimo o wi diya shibhil amdi ko wargo wayitaygo wa tembete nandugo e tembete mughalladum ɗum no tiiɗina no tekkina no sattina mislu aqlil amdi no wayiwa no diya wargo e hoore tembete pas kono wala yuqtalu sahibuhu wondiɗɗo mum on waratake yani waɗɗo warɗo wargo nandugo e tembete ko na tembete few diya on no tiiɗina kañum e tembete no fota kono joomum waratake wa dhalika ɗum ko honno wayi an yanzuwa cheytanu bayna annasi ko nde cheytane on naza aslan ko ƴawgol seytane ƴawgol e hoore hakkude yimɓen e naswu kono sikliri ƴawirta neniraba ni ɗum wonno kono joni gollitira kala ko seytane sonwonsini hakkude yimɓe ha ɓe nangodiri o wi fatakunu dima'un ƴiiƴe wona e muɗum fi immiyan e nder ko mumi ko andaka tun goɗɗo waroye ɗon tawa andaka ko homboni pellet o warɓe mo ɓen nawde maɓe hawru koye tampite ko fi piiro ko nder piiro o maayi kono no gasa ɓe anndi nanoki wargol mo fi gayri daginatin ta wona e hoore e ngaygu konnaagu on tigi immo ɓay o mettitilan o miɗo añi o miɗo konnimo ƴetta aala yaha waram wala hamli silahin wona rondagol kadi aala na ƴettugol aala yaha direct ɓayɗa ƴetta finkaɗe ɓe ƴetta finkaɗe ɓe fellidira ha toon ha woɓɓe maaya ko imma nder duñidiɗo ni ƴawidiɗo e bousculage ɗum woɓɓe maayo nder toon
o wi ko ɗum wiyete qatlu shibi amdi golle ɗen ko golle tembeteyo kono anniyanoki yo mayde yalto nder to mayde noon yalta nder to ɗum ɗo holli wonde ngo wargo ɗo ngon nanda e kawral fes ɓay kawral diya muɗum ko foygintinan ɗono diya on sattinama nandali kadi fey ƴetti fes fi tembete ɓay tembete kanko yon tigi warta woni hakkude ɗo ɓeyni shibul amdi no wayi wa tembete oɗo hadis rawahu ahmad wa abu daoud wa an abdillah ibnu amrin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا فيه 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها لرماك هي ألا هي إن قتيل الخطأ أند ورادو كورال شبه العمد كن وائي ونتنبته كهم بوني ɓe wi ko gatilu sawti ko wariraɗo loyru wala asa ma sawru joni ko ƴetta loyru ƴuppa goɗɗo piiramo ƴuppamo tun o maya nanmaki on waraɗo ɗum o mayɗo fi ɗum ɗo oɗo ko nandu ɗum e tembete ma ƴetta sawru ndu janɗa ha tappa on tigi tun hawra e lajal on tigi maaya ko sabu no nandi e tembete kono na tembete fes ƴettugo sawru ndun tappamo ɗum ɗo gon tigi falja o yejjita o hoyɗa ko kanko anni ƴetti sawru ni ko anni kadi ko piigol mo ɗon na tembete piggal ngal kono ko annino ko wargol mo na ɗum o annino idan golle ɗen ɗo ka fuɗɗode ko tembete kono résultat on ko kawral na ɗum wannino ɗum wasi sa daari ka annu e ƴettugol loyru ndum focca a wiye ɗon ko tembete sa daaroy ka résultat ka mayde ɗum ɗon ko kawral na ɗum wannino few lanumaki oɗo noon ko honɗum haray o waɗirte diya o wi fihi 100 min al ibli no e oɗo waraɗo ɗo e diya makko on geloɗi temedere min nano ɗin geloɗi 40 fi butuniha auladuha 50 e ɗin ɗon temedere hara ɓiɓɓe majji on no ka deedi majji hara ko ɗi wowruɗi nokku o wi 40 khalifa no satti koy joni ko yonti ɗaɓɓo geloɗi temedere be 50 tawi ko duyɗi ɗon ko yangi ani ko 30 hiqqa 30 jazaa wa 40 khalifa ko bijji 30 kaabi 30 duyɗi 50 tiiɗi diya wargo e hoore tembete ko ɗum yoɓante diya wargo ko nandi e tembete kadi ko ɗum yoɓante amma diya kawral ɗum no foygintinna e janngoyay ɗum ɗum ko mo yani ko woɓɓe wi ko muhammas ma ko murabba imma ko e bintu labunin nogay e joyi bintu makhadin nogay e joyi hikka nogay e joyi jaza nogay e joyi woɓɓe inni bintu labunin nogay ibnu labunin nogay bintu makhadin nogay ibnu makhadin nogay hekka nogay woni nogay joyi woni 50 en aro e yeeso inchallah طيب وي رواه الخمسة إلا الترمذي فالقتل العمد ورغو هو تمبته هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به كون وني ورغو تمبته كود نيدو فاندانتو mo o andi o ɗo ko ɓiɗɗo adama mo ƴiiƴam mum reena hiwa harmina hibbugol o wariramo ko o andi
ma ko o ɓatti fellutude ɗum ɗon waray ay ɗo noon taarif o ɗo noon taarif o an yaqsida man yalamuhu adamiya nde o faandanto o fokkitana mo o anndi oɗo ko neɗɗanke ma'asuman ko o reenaɗo kadi e ebbugol ƴiiƴam fa yaqtulahu o wariramo bima yaglibu ko jaali ɓur fooli ala danni e sikke kani ko ɓatti felliteede e sikke mawtuhu bihi wonde o maayiray ɗum ɗon si o piyama ɗum ma o fellama ɗum ma o tufirama noon fa yukhadu min hada tarif no ƴette e o tarif ɗo ngol anndingol ɗo o définition ɗo anna al qatla wonde wargo la yakunu amdan wonata tembete illa ida tawaffarat fihi hadi shurut si wona ɗi charte ji ɗo timmi e mum honno woni charte ji ko si ɗin ɗon timmiɗi woni ɗin ɗon charte ji tati haray gonɗo wargo wiyete ko tembete si gootum manki arena tembete wiyete achartu l awal wujudu l qasdi min alqatili charte arano on ko woodegol faandare annuye immorde e warɗo on hara mo anni wayi ayratu qatli ɗum le ko anniyagol faalegol wargol ngol yo taw hara kanko warɗon imo jogii on annuye mo jogii on instant ɗon mo anni wargol goo الشرط الثاني أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم كودي أو أندتا كانكو وندو e warde on wonde o neɗɗo mo o fokkitani wargol o anni wargol o ko neɗɗanke ni ko ɓiɗɗo adama wona kulli si tawi ko kulli o fokkitanno o felli ɗum feeño jaaki ko neɗɗo woni ɗon ɗum yaltaali wonal tembete o anda kadi o neɗɗo ɗo ko mo ƴiiƴam mum reena si o dañini ko wi goɗɗum o wi a o ko keefero ni ko ɓe woni en e warde o fellimo tum feeñoyi o tawi ƴeeja ko kaarijo ni ko julɗo ko mouhammadou ko ali ko zeynabu ko khadija ɗon kadi on ta tembete ko yo anndu oɗo neɗɗo ko neɗɗo ni o kadi ƴiiƴam mum no hani hibbugol o anni o wargol mo eto kadi o waram achartu thalith an takuna al alatu allati qatalahu biha mimma yasluhu lil qatli adatan ko yo wonu kum alahu kum o wardimo kun no moƴƴa no gasa warirede aada no yaari wonde ɗum ɗo no wara goɗɗo si ɗum gollitirama fi wargol mo sawa kana muhaddadan foti noon kum alahum ɗon ko seeɓina kum muhaddad koko seeɓinama ko welna jogii belndi aw gayra muhaddadin ma hara e seeɓa hettata kono no tiiɗi si luubike maye fa in ihtalla chartu min hadihi shurut si tawi charte goto ɗi charte ji ɗo manki lam yakun il qatlu amdan haara wargo wonta hoore tembete li anna adama alqasdi sabu angal taw faandare nden annuye on la yujibul gawada ɗum ɗon waɗɗinta yottegol wartegol wa husulu lqatli bima la yaglibu ala dhanni mawtuhu bihi yakunu ittifaqan li sababin awjaba almawta gayruhu e wargo ngon heɓorgol ko tawata sikke foolata wonde mayde no heɓora sabu ɗum ɗon haray wonay ittifagan e ka fotta ɗon li sababin ko sabu awjabal mawta waɗɗini mayde nden gayruhu ko wona on ɗum ɗon aada yaraji noon ƴettugol loocun tappa goɗɗo ɗum no wara si tawi goɗɗo ƴetti loocun tappi goɗɗo on tigi maayi haray holli mayde nde wona ko loocun ɗum wari mo mayde nde ko sabu goɗɗum ngo ardi ɗum waɗi haray wiyatake ko wargo e hoore tembete طيب نهي walil amdi tisu suwarin ma'lumatin bil istiqra wo wargo e hoore tembete no mari mbaadiji jeenayi photoji jeenayi ko ɗin andira bil istiqra ko jokkugol ɗaɓɓitira seeɗa seeɗa ha inna moodi ɗum ɗo toni ɗum ɗo ala wiyete istiqra asan ko qara janngugol istiqra ko janngugol ha hatta few ndaara yani ko ndaarigol cende ɗen fop tawa ala ka wawete ndaarede sina ɗum ɗo ko ɗum ɗo yiya ɗum wiyete istiqra
mbaadiji jeenayi tawama wargo tembete ko e nder ɗiɗo woni ihdaha goɗɗo e ɗin ɗo mbaadiji an yajiraha hu ko nde on tigi barmini tufirtamo bima lahu nufudum fil badani ko tawata no wawi naatugol e nder ɓandu ka sikkini wano laɓi wa shawkati ma bullal ma ko seeɓi wona wi dalik ko nande muɗum minal muhaddadati e piiji seeɓinaɗi ɗin tufoji ɗin tufirgol ɗum ɗon no anda mo ƴetti joni laaɓi tufi goɗɗo ma ƴetti kaafa cukki goɗɗo ma ƴetti conkewal ma gaawal ma ndagawal ɗum ɗo no anda koko warata kala muwaffaq oɗo muwaffaq ibnu gudama o maaki la ihtilafa fihi bayna ulamai fima alimnahu yeddudira hakkude karama koɓɓen komin andi kon wonde mo warini goɗɗo laaɓi ma ko tufata ma ko soppata ko taƴata gurigi naata ka nder tew mo waɗi ɗum goɗɗo o maayi wonde ɗum ko wargo e hoore tembete ɓay himo andi ko neɗɗo himo anni kadi waggol ɗum ɗimmum ɗum mba ɗimmir ndin athaniyatu an yaqtulahu bi musaqqalin kabirin ko nde o warrita on tigi hunde teddude mawnde ko teddi no janɗi kadi o wi wano hon ɗum o wi kal hajari wano tuntere hayre jande wona wi ko nande muɗum hara ko hunde teddude liɓa ɗum e hoore makko fa in kana hajaru sagiran fa laysa bi amdi si tawino ko kaƴum teso kum ɗum arana wargo kono ƴetti tuntere nde wano kilo 50 kilo 100 liɓi e hoore goɗɗo ɗum no andamo ɗum no yani e hoore mum o maaye ka ma liɓa ma ɗin e hoore makko ma leggi o wi illa fi maqtali sa anno wiye hayre to sokere wiyatake koko warata ko si tawi hayre nden piyaka ka warirɗe maqtal no waɗi koyte maqatil e neɗɗo no woodi toon jolɗe tawata si tappama noon ko fanɗi wo on tigi maaye wono ka logidande ɗo ka hulumere ɗo ka ɓernde ɗo e nokku gono ga ka beccal hay janngoɓe karateɓen ɓe wolay toon ɓene no woodi magatil ɓene ɗin ɗo wona ya tappa mon tigi ɗum ɗon few 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 ka falanowru ɗo ka kaɗɗungol ɗo ɗum wiyete magatil sa ƴetti joni hayre hawrude a tappi goɗɗo e ɗum ɗon ɗum o maayi ɗum ɗo wiyete ko teware goye kono no anda nden hayre ɗon sikko nokkeli goye ɓanndu wono ka beleru tappuɗamo ma ka ɓaawo ga ɗum wattama e hunde ma ka reedu ɗo tappano ɗen e wayyo waɗilam kono ɓe mayata aw fi haali da'afi quwati lmajniyi alayhi min maradin aw sigarin aw kibarin aw harrin aw bardin wa nahwihi joni haajo ko hayre to sokere nden nde ɗo no konte sengo goo ko wargo na e hoore tembete sengo go hoore tembete wiɗen si tawi on tigi tappirimo hayre to sokere nden kono ko ka nokku hassas ka warata o maayi ɗum ko tembete kontete ma hara o mo o tappi alhaali makko on no loƴi honno o loƴiri himo nawni ha nawnuɗo ha tampi on ɗon e selluɗo ko selluɗo wawi rontade koye tappegol kanko wata ɗum joni a ƴetti kayri tusokere a tappima kono ko nawnuɗo ha hay wuttuɗa yana tappi on tun o yani o maayi ɗon konte ko tembete ma ara saabu fanɗugol makko boobo ko jano ronditoto kon e tappanɗe boobo rondita ko ɗum boobo penu muynowo jibinade ɗum haare ƴetti kaƴum a fiɗimo tak tun o maayi wiya mi sikko no kun kaƴum ɗo warata o ma ko nayewu joni nawyi ha ronki mo duuɓi 90 ani mo duuɓi 3 capannayyi ko ronditoto kon e tappere ɗumanno nayejo mum 90 temedere tonta ɗum ka a yetti mo saabu on nayi ɗon a tappi ɗum kadi o mayiri saabu ɗum ara e gasi aw harri ma ara ko ngulen no wuli hata yani degré no yahi 45 46 yimɓe no fofira fayda 40 a ƴetti ɗon hayri a tappi on tigi tun o maayi ɗo kadi kontide ko tembete hayjo kañum tusoko o wi aw bardi mara ko ɓuuɓol yimɓe yani degré on no yahi ha 0,15 fayda yani kara ƴiƴayɓe fof no fendi ɗon no neɗɗo no loƴi ɗon ha feƴƴiti ɗon kadi sa tappimo ɗon ɗum kadi ara contete ko tembete ɓa ko nande ɗum o wi aw raddada darbahu bilhajari sahiri
wa nahwi hatta mata maara ko kaaƴum to sokon kono mooɓi kaaƴo e ɓuyto sokoye o fiɗamo ɗon o fillito o fiɗa o fillito o fiɗa o fillito ha on tigi maayo ɗo kadi ko contete ko tembete wiyata ko ɓay kaaƴo to sokoye joni ko na tembete wa mislu qatlihi bil musaqqali law alga alayhi haidan o wi e misal kadi no nandita ko gootum warirgol makko teddi si o bugike maadi e hoore makko aw dahasahu bi sayarati ma o yaaɓirama otowal aw alqahu min murtafi'in famata ma o bugomo ka toowi 3e étage 4e étage o bugomo toon o yana ɗum ɗo fof konti mo saqqal konti ko wargo e hoore tembete ɗum ɗon no wara aada no yaade ɗum ma unama koloyru a salisatu tataɓum ɗum an yulqiyahu ila hayawani muftarisin ka asadin aw ila hayyatin nde o bugomo e kulli ŋatowi nangowi wano piyowi ngi no ka no e nder no waɗa e nder goɗɗum o ƴetta mo bugudamo nder toon gi nangamo ɗon gi waramo ma mboddi oya mboddi ni ha o gayna o duña o yaka mboddi oya tippa e mboddi ndi ndi hawto ndi soppa mo ɗo kadi koye hoore tembete ma mboddi no waɗa e nokkure on to ƴetta mo bugo nder toon ma no jogii mboddi ni no waɗndi kañum e goɗɗo ngo bugomo ndi soppa mo li annahu ida ta'ammada ilga'ahu ila hadihi lgawatil sabuna so on tigi tewi ke bugagol ma e ɗi waroji ɗo wagat ta'ammada gatla hare o tawi wargol mo bima yaqtulu galiban ko annda no warira e ko ɓuri ɗurde kon rabiatu mbadina e ɓiri ndin an yulqiyahu fi narin ko nde on tigi bugotomo e nder yiite aw ma imma o bugomo e nder ndiyam yuhriguhu o muttinamo ka ndiyan toon wala yumkinuhu yani o yoolamo ka ndiyan wala yumkinuhu tawa newanaki oya atakhallusu minhuma sortagoɗe no yani o bugomo e yiite tawa oya wawata yaltugo ka yiite toon ma bugomo e ndiyam tawa wawata o imma o wawata fuɓɓade ma o loƴamo o ñoƴƴa ɗon ma o loƴamo ɗon o ñoƴƴamo ɗon ha o yamaya toy darde waɗo nani mo jogui programme radio gol mi yejjitino jasakumllah khair tawi ɗum to waggo fof na wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamina wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabiyillah yejjitino few mi jogui programme ka bonne